ya kata nyame dia no so ni apsa penti so nyame dia ndia yela kwa ya de se womanum ya kata so se dia nyame ya na anya fanti ya di sie amen anya ne fanti ya de no ya de ba ya di sie afori ya woni paul ana woni wonyomfo aham aka chen se sen na nka waso yemen nipa what is it so kwasem na di bolon ya ko jira kunkurum akso dem na wa paja kire nyame ko shira no wa ka chen se wrade ekese hwehwe mi mu saboni bi wo mi mu a ajafa chami na ni so di akire abirkura obawra nko a ama nyame hu se hu ade asemo tibia nyame bo wo no fanisa Sika FM 89.5 tibia nyame bo no ebo wo no fanisa and try say obesesam amen amen de di kan yansa no so de osidan no on sidan ni sedan ba ya dan an kasafe dabi yema mo sidan sabia ba ya wono a osi ye ne fe me pa so ma fiase kwasem pa de obo dan so no o mo so se edan ne ba kamfo no yema mo boss sabia ba ye ono an kasa efe. That's right. Amen. Enti tibia nyame ya wo no ansesa no. Sa wo sesa no a atese de oni nyame edi asie. Yawo kasakwa atandidie. Jemeso amen. What you say yawo kasakwa atandidie. Won ka so ya kwasea. But also I can now we na sani pa we now the word here command. The word sani pa we tell say we useless. Inte shall who you and takwa wa prepare say. One of the only one back shall we if he say obiani wa wasene ne kon wo nyame so a asene yie da efra body mfiti ase doduru na obia ni ho ya wasene ne kon ewo nyame so a asene yie amen so bow now ya chacha 89.5 ono bow na nim senti a wa ya osa obow na se wo ye mumu a ono bow na onim ne enti a wa ya osa obow na se wo ye rododo a Moses wuro so Jeremiah no wuro so inte Jeremiah kura ka tire nyame se na minim kasa odi ase the same word and Moses ka tire nyame no wuro so amen e wo tire sem nso so na bo obi a ne takrama o wuro so and you can't change the method of God the nyame asese there is no need to say that it's a son. So a bow, not a sabi. When you are back one, fa, or no yamena or bow on the Nimintia Wayansa. The entire one cast on the say. The front line, you Sukosan, Yariano. The cast about them all. Obian inside, Nima Bonnie, which was a chrono, like come a pit on the matter. Nti Peter di kobusa question say owura dia wati wa mi frami aya ne boni anane ma me boni anane papa boni na ntina na ni afra. That's right. Yesu ka kire nse nya ne ma me nya ne papa ana anyi onu amu na mu senya nkopon nyuma abadadi what you say enti me class no me hunu say enipa bia pene de nyame aya wono so. Amen. Jemeso amen. When you say, can you never cast a beer or beer the nice son ho? Aya yare. Send me to me bo bisa.
nyame na tumi bobi na na baako ewa eche baako ono ana ye ne sa ti asem ni enti wan hwe ya wanu betie nyame wan hwe ya bekasa nyame wa mum yiye oboni pasa de tene wonu nyankopon na ni so me pesa ne obi a wotie me ntie ne yiye mama men kabio yawo me manyini abuo bia nyame bo no on change abuo bia nyame bo no me so anya de abai on change yawo abuo bia mu fita yawo abuo bia mu menka ne kokko ana yellow what you say ye ni abuo buru ti asem yawo abuo bi anso mu black metrase sha animal kingdom me who leopard awa pure white ana me who bin so an colors no ye nsonsono ye me who bin so me color no aya sebo se de ye hunu soja fo atade ye ne bi te metrase sha me sha mo am ponchim me ho ponchief tuntum kukuransi mu oye fita odi ase me who brown me who nsonsono ye sana jatanso etie abuo kusie sana otie de oye tuntum mo na dwem pose o kwase sanwe de na ye fita ada yo krama fita yo krama tuntum yo krama oye brown anana boa ani o black and white a diafra e bam chawmati ase yo odwaya oye fita bibi na metwam na santan na no mama ntam ba ku bi misi ko hwai tuntum ba ku kura ntwam no ma dwara no ntimi je o abo ansam kesi ya mi abode efe so sana enkoko atie ya wa akoko sense ya wa akoko ya frene nserwa ya wa akoko twan o di ase ani ya wa akoko sabi ne takra na brown ya fita ya brown ya wa akoko tuntum different kinds of nyama na head iron sa na nipa nyama ya yan ti asabni ye ya wodi oye chocolate jeme so amen and ya wodi oye black ti asabni ye aje wonya black se wo hia Senegal ni a obi wo se won ka ho wo tan bidie ade to no body ni ho a ye pe what you say any woman pan so ya white you ni pa wo ya chocolate you ni pa wo ya red what you say sari nyame ya na de no sanity monti haye obo obi tinyi mana ese mafi ayi wan sha ba kasa roba obi so dia ya toka nyame na head eye so ebi wo mo ho wo sha amponche a omo ti snow mu a wo do omo hu nyi batutu kaje ti aponche a difference wo wo ba ta wa ase wo sha wo jaya wo ti snow mu munti asem ni ye ye wo nyaano bi ho a wo gumi poso snow mu wo sha sa boa no ho wo di ase na de batutu asantema mu ha braman odwaya difference wo mutumi le peda ti asem ni ye me pesa asema me ka woti ase kwasem e fra body of it as no abo bi anya na Jesu oni nyame be sia kan e wo sade wo si ye no na sade o ye no no o ti ase but nipa boya dwem pose ye be challenge nyame wona body oboyem ye pesa na o te sanse mo yase sade nyame nyene no tena so amen jame so amen o boye entoaso bio
insulting a we insult nyame woni tumi sa o kase metoa ma ho ofaso ti asemri ye nyame na wonye na onim senti a onyene woni tumi sa metoa ne bo were so me se no na me nye ho me tutu agu na ma caution good woni tumi you are insulting him o person di na tem free say de nanka wo so yawni ana wanya wo sa me bam joma dia se okara wanya na dwen so opanantwi ani na ntwa so na na dwen so opaponti ani what you say yes be ni bada sani time aye na ni so okara de wo bola dwen percent ka wo senya me ya ne so okara Sika FM 89.5 tieniye Romans Casemia Corinthians I said you are in a new forham onye ma honya hana bia sa quotation ni mama Romans chapter 19 to 21 Romans chapter 9 verse 19 to 21 onyumfo ne dote obi anti ayi was that for beka chem sa den na adasu nu onipa sa samwa ya samwa na yame nim sai onipa beye ento na osumafo pa odifo bi na di kankan odifo bi o odifo bi na di kankan enten Isaiah 45 verse 9 to 11 any kankan ho answer Isaiah chapter 45 anu odwuma ho okay me na me yo asase montie me dia menyo wo mumu me na bo mo na fo dia mo kire me sese na yeye me na me ya asase o so na ya asase na me bo esu nipa bo su nipa me nsa na tre osuru mu nyame nsa na tre osuru mu na me shemu asafo nyina o shemu asafo nyina ma o di ase o sura no ntia nyame da Sika FM 89.5 o mu sha nyame so denti na da bia wo de mununkum aba me so but nipa the person me ma timi o ma bia ase je me so amen amen wọ́n sẹ́ yàbọ̀ yẹrẹ yẹn mpẹ́ bi o nti yẹn yẹ trase de rọba tare so ayẹ rọba ayẹ bọ̀ yẹrẹ tare so tinti ní yà di akata nyame diẹ no so penti so akata so yakata nyame diẹ no so ní apisa penti so nyame diẹ ndi ayela kwa yẹ de sẹ wọ́n num ní akata so kyerẹ sẹ diẹ nyame yẹ yẹ no ẹnyẹ fẹnti yẹ di sie amen amen ẹnyẹ yẹ fẹnti yẹ de no yẹ de yẹ bẹ yẹ di sie afọri yẹ wọ́n nipa o ẹna wọ́n ni wọ́n yẹn fún ọham ẹ kàtí ẹ̀ nsẹsẹ na nkà wọ́n sọ yẹ mi nipa wọ́n ti ase to kwasem wọ́n di bọ̀ lóhùn yẹ kò gyina kunkurum asọ́ dẹ̀m na wọ́n pẹja kyerẹ nyame ko shira no wọ́n kàtí ẹ̀ sẹ́ wúradẹ ekese hwehwẹ́ mi mu sábọ̀ni bí wọ́n mi mu a ẹja fa kyẹ́ mi na ni so di akire abirikura o bawura nkoa ama nyame hu sẹ hu mu adìẹ asemo you are insulting God indirectly sure dressing o bawura nkoa o mi se nya gulu ni na ni nsei ti asẹm ni yẹ mepẹ sẹ mẹ bua o pa ẹni wọ ní ofu ahamuwate amen ẹni ni ti nyina na deɛ ɔwu koraa no sɛ wano tia no a wonyini nkyɛ na nkasɛ deɛ ɔbɔ wo sɛ ɔne wo nane wagya ɛba atwɛde a nyini nche wote wo na so na nka ntɛn deɛ ɔnyere wo nyina wote aseɛ kwasem number 2 yɛnhyɛ bɔde ne anyame bɔ wo no ɔma wo kala bɛn bi die tuntum ɛde ade nti na apɛ sɛ ɔsakyera ho ompe wote aseɛ ɛte sɛdeɛ wo ne wo nnamfuo no gyina hɔ se nya ne fe na moko yɛmpɛntiri dan ɛma dan mie na no da mempe ɛnka nkyerɛ penta ne sɛ pentiri ade boa me ho nti ɛyɛ mam mani nya ho ɛdan a mesi wɔ kirimu yi penti wei a woyɛ ama no no ɛyɛ ma wo wote aseɛ kala bia ɛdan wura ade bɛma dan no ɛdan no gye tom ya sam ka sɛ wote aseɛ but onipa da sɛ ne sɛ no sɛdeɛ nyame bɔɔ nipa no ɔtena firi no ɔno no gyina berɛ hɔ
ade foforo menim wiase nyame ama yanimdia se nyame wa mo ye enti bama no ayisu what you say wanya samana wode pole no ho gwa wotebo wanya nkonso a otebo nyaguro obekomaye bi ade milk sra milk no kwasempa ya machine owura na umpie no na body nyina aseso bibizo mina duro ebi nsu abone pane ya azet kala na ye trum ya satira ne de ya no na ya tire nyame sei sana nanka wa so ye me wa anya ne sa why a big mistake nyame ya ama me ya me ma ade yes ashiwe jemeso amen body ni so ba tire wo sei yes there is nyame aseno tu ye de mele beso enti ba bia nyame de ni gira ya no wo sra ne se dran oba sa akọ akwana wotete no quantity body no tete body no what you say oba sa ka tira wo se nyame no onfame onfa me see ipa bi na yesa tieni me pasa obi a wotie me tieni nipa bia wo brichi no me kam wate sakra wage nyesa woni nkwa wo mu amen woni nyame gira ho ana mo ham woni mo a onka sa fa firi me so ense wo redi aka ka kire no adira woni aye adi brichi ya tire nyame se onye correct wa nyame ahuru se na body anye pele but you are continue what was woman the person obi a wotie mi bia ntie ni ye amen jemeso amen Jeremiah 13 anso kasem bi 13:23 Jeremiah 13:23 o si Ethiopia ni betima saksa na wedie mutai ayakosio Gama boy Ethiopia for some chocolate anameboa Ethiopian the country of Ethiopians no who am a chocolate omo body ni ya fa amen ana ura de say Ethiopia ni betima saksa o betimi asatra na redi akoye fita hunu sibo fita e wa change ye tuntum da dabi bibi na me TV ho animal kingdom na hunu kusia wo ye fita na hunu bi wiase da Sika FM 89.5 kama jira wodi nam se ai na san kusia so tumi ye fita yes fita ni na nya de ketu o anu nyame yo no me shedin nam se yes woni sa wo wakora no ye so many colors bi wo fro and so bin tranka say we color ya me fentimi ko but nipa so dele to the point to say if nobody fit asia de nyame de ma ye ni anso na kwa bisine if nobody fit asia adia baba brebe wotro mo nyina ode amanipa ba ko yesi ho se ya mfiansa nka enipa die bonsema chi kodi sabeka ati asia enteme person na obi a wotie me ni tie ni what start brichi ajai amen wo se so bawra jai yo mama nka sa menchro woni atata no tienie nyame wa ma obi ani atata beto na fono so we nyansafo be de wa ye ni sa wa ma obi ani atata beto na fono so o ma obi ani atata betimi akova wani ani atata no o de kova wani asa but a protective said ye be ya abo anwea enkoso nyame de ma what you say yes yam say ye atata mo life o tieni asensuo ka wani atata aso wani ase ayampe no ye de guru aso nipa eho my god ni be ye nsemo woni se ni atata no mo kan wan no de ade na toto ho ni be ye oyi ba ko no de guru na kan no de ato ho Sika FM sa ko sitire eni atata no de
guru ye peje woni fichiri wani no wo kire ya me se anka wase na ni atete na ye mo the person no pay tenasi no bo sa we say what enti me ma me owo me kura metimi na akosa me papa wo me metimi na tiantira ba twede na fa don't you me se me bo say me ni obo ade ye beko oni na nkonsu ni bem oni na nkonsu wi ni no tieni ye wona kura ni pa nyira nkwa amen jameso amen amen ma futi amade ma woni hweye ani nyame enniesie waya wo ye nyira no wodi mo wasa kobutu na nim sra ne hwade number 1 wo fa wiase adamfo ewiase na dictate ma wo ewiase epese wo short nyame wo so opone so so be short no na fa bi so be sade wo wiase wo odana ni anu akobutu nyame anim awrade hume mabo na boame oso mfana ne pa e man kraman no tona hene pa mum pira kwanim ana paul sran obadwemma se wasi saudia na unim kotutu amen obayira ne tutu amen ni ntre oba pa but we only dia dance say when you correct wani obayira wa wonu aduane kura mi ni bida apu woni huni masadi du atama ka ho woni unware ye sika oba na de bayira we awura wase unware ye wati ase wonya correct unsi nioma woni ma de ye obayira we obi dia pa ai ebi dia ko sister abe no me no manen kara kura nkyiraw me person na de me kawie obagela wotie me no anya se bia me di obi atemo ebe de no kura na wuti me mo me kana kura na akyerewo amen amen ti asemri enchenji ho sa body no de nyame de ma ho fanasa jemeso amen amen fanasa anaba ru sofu bi no asra nanim obawo a different fight why can't what you say obanite biano o person tibiano ayete say nansan me hunu ayi class embassy fo ebi boy si bi no me say o montade nam se ma sa mokwa soro we o se class embassy nam sa soro be no me hedo na se pastor Chris nam se ntina mu nyina ma twa me no afa no mu nyina am se mo ya mo papa mo jimi papa ai jerikas asibu eja ayo chese minima de kodia nipa minim nyame kura wo mo no som no no ana minim bible no so mo bia mu kan bia minim ana minim ntiasia wo mo nyanti wo mo yom ho sa amen amen teni ele yatimi ya to the point to say o ko asore ya me tell you about 89.5 etinyi no utimi de bi to aso tinyi no utimi de ya be duru ho nti obi jina Pentecost ashodan why a chorus leader some point TV ya me bie me bie ho me ensore no me tia bie bi die na ma hwe me nya bia kretiawo what you say obi ono to chorus or ye chorus leader ega enkane no se dicknesses ebegiro no oto dwon the dressing dia dance se mami wi asakra ananso de ampabo wo gina so ne nantu ayere atade ne sini kotodwe so emurase o papa ya kire eche no emini gugu ne ho saa odi ase ebi kura katamani na obejira no otono mu a na ni atata nyina wahyehyɛ ne bɔwira nyina wahyehyɛ wakana no ko what ase
a prostitution obi a won jamanfo blessing and then be just sorry fee nti asemi enye mani na emuye ye na mom sanke woni muye semi ankeye sema ni be bia kodas sani o man mu die eni amenya ni frami what is it who are you who are why you would you nyame ni na ham nyame na mtro yo nyame na mtro ye jame so amen who are why you woni nyame eko mti asemni anya sefo wiase panenye mama kan kira min ko tu kotosi maba ho na tie me se preaching Bible say ya why so preach you here why you say who preach you through when you say preaching you are changing your hair when you man a catch now na ba so ya sporting waves and it's white trucker se nyame ma usatri ni bia fa nyame na dia ma nyame na dia ma ka so tinkum bom man nyai what was it kan Nigeria for no free Lagos buy oba wonu a jali na so obi jari cars nku ne sa ni timi timi bo pesie oba tre krasi wona so onye sika ntobi na fo okoba de a uhuru ni na ase horo saporo be you dream ma o wato what is it the family na cause system ni mo sister have an apako respect Holy Spirit. That's right. Respect Christ. Fear God. And you know I'm so on anybody else here. In the background here. Some pana me catch you. Tell Penny now watching. At the said you'll be breaching the body. Penny now watching. At the said you'll be doing quack the body or breach. So I saw a boy, Jamat meaningful. Why has a befu pame no? Nyame wodi odema wo who say eh papa. Why are you challenging him? Oh. Sika FM 89.5. What is here? Because it is awful. Mon kan kire mo yere no. Mo o masonti. Ti asemri. Za so ya ba ta na so o yere. Ana wo ba asore wo so na ba ya wo yade a emfa nyame bo ni pasotene jemeso amen nipa ya sotene yenti afutu nipa pese ya de abrabo asesa nyanko pasam na mo ya ni ya gensi ba nyame asema asesa abrabo nipa no ase ade a me tan kura ni se obi sra o se honam sadi na so be ne start search no o shawa no amuna wa amuna wana na rewu pass o mo bleu enkola ho ma nim kro mutimi kikam asoro timi ka wo mo basa ya hwie nza nye o hwe bi boso o be ka se hwie nso sia gu no boso obi kwa achi obi awam obi nsa ho afa wietia yentia mercy cream omo to de kasia no no na mo se pepa nan so be amanfo to papa eno na se obi nanim sefunu wa bo ayi friends pons wa bo still to community tem o fele se die what the fella what the pons na fella what the fella kada da yen fella se die na pona piepie wa kola what's that? Nipa. And the number one sister, nurses, ward assistants. Sika FM. Or not to patrol shop. Ya will be your fan or bubu patrol. No, yebi. What Namakuji? I will shoot. No one's why yebi. No, so yebi. What is it? The car was a time sister be bar or the Pessica Koya Juma. Now, I'm sure body na jina
eni ni a wabagu ni tiri so ntimama no ene kwa isika wasrasa kokokoko papa misika nyina hye na misenka me beka kiro senka betimi adome bia momo ame kakra na yesa na mempese na ye memasa na mse wo ye wa na hunu ba bi isika hye ne firi mo body na wo gina ho ehwe ni agu ni tiri so amu se we uma ni sika dama obehye no we waste me time ya se ne de me pamu the catching sister me nya oboafo ya se ne de oso so for na mse me nya oboafo afani o jeyem se sika wo di tonku no ani sika wo di tonyi no se wo di tonsu anko ayeye fiako o tiafe me pesanye o timi ye nyoma ye se nyoma ye amen jemeso amen jo na me kan so pekotasi bi Romans yankai Romans chapter 9 verse 19 kinkai waso nwumfo ne dote kinkai na afro be ka chem sa de na da so nu nipa dan ti na da bia o prichia unu nipa yi na hwan no ne pa opani di asie ene nipa wani wa utwetwe nyame asema no anwene ye be so nwumfo sa de ntina oye me se da ba no kukuo ya nyina no na kukuo ka kire ne nwumfo se ada na men kwa wode dote na nwene me da san ye de dade na ye na me de wode dote na ade nwene me kuku nwumfo ne dote tutumi se ode dote kronara ode dote kronara munti hayo kuku nwumfo ode dote so tumi so ode dote kronara anyi kuku ma ni nya anidie foforo so ni anidie na woni foforo so ani anidie enti nyame aboburo ni ntidie de open wa ye no nyame aboburoni entidian waman white color entidian obi ya white color nso wajimi kodi ase wa university ya obroni a wa university nso wajimi open color ni bi na ni pa sawi ase anya brofo kasamini na nyabro abrofo na waren kraman wani ni kraman beda obama kwa ma ne kana ma afọ no ebi kura ne awowoda awowo ti asebiri yi China fo ya ne na nam hoi o amu nyi mponchira ni ni aka nsai antafere nsonko nyina mowe sonko nyina China fo we nya utuntuma afantra enti ne kala na wo kota no ndie be na wonya firim na ba wo se broni afa kotare dia slasa man so pese me bibini da monsie nyansa amen do mama dwene no omamu bedani nyame tamfo o se ware sefo munu se wiase adanfo fa anu ni watani tani nyankopon ento bia wo fa wiase adanfo ni jiro se nyankopon tamfo ade na pese wo ye nyame tamfo de nyame do wajima no woni nye ho preso ati ase asampa na me ka tro na yo woni se mi atata gina se sei o ma pepa no be tattoo aye wanse ya semo aninto yino o mo twere enti ebefu a efu ya no ma twere no mo di tattoo enya pasiro o ye tattoo na de to yansa ho no o mo ye de to aninto yino tattoo pa no dia to na ni achi mo ye nsemo what is it ebe so hairdresser foi o de na tresse na watrem what is it ninto yino wo trem no de bia ka ho na wa ye no amana ye dika enti nyina nka sakura uhuru na ni ma ya sakodi animu no na nim asene ho efe na bio ohunya efe a kire gina bia wo gina sa wo hoya wo fa wabodam ya kanfo no o se nyame no obo no onyina o sade etere e wo no nyame ani so wa ma o se nipa na kanfo onu wa kanfo ne nsa no ade dada asampa na me ka kire mo no enti mesira obia se hwe wa kwan ye jeme so amen me bere na ya ye bere but mame mfa bi nka ho yo mame sa me se ni pose adi ade na how enti wano no ompe
Michael Jackson dream who dream. And we actually could see the same. Dream who dream some per se. You which were black. And we actually could see say. Or two ne what artificial show. I feel we actually what the attention no pro. And we are so way. And not the blessing. Omo prenu fo atia guso ento omo koda Spain omo na yesa surgery no Spain doctors omo na yesa surgery no omo koni apanu fo no na nu fo no ma nioma ewo mu nioma yi afirim no omo de ade bi te se insu rubber no no omo de ahyem obi apaso ohuru sa de o ya ta hwe yi TV DSTV. DSTV. And you spend for dia. What you say? Woman you no for dia woman you no me the BS sansu na him. Aya chemicals no awo pane. Unya no for ano no na gire o kire yin. So he wrestling onza man. Nti ya boss kura nka anya oya. But awo time about spy. Se time no so. Na se wan koyia body ni ba prana ne afransuo no eno bi wo mo de yeto no obi die kakara wo mo twetwe yam wo srade ya wo yam ni nyina ni ya pia ya de abegu to ya ya surgery kana for purpose wo mo de ade na hyehyem ti se nsuo no eno so our time aba spy se time no so no wan kopɛ wo to ba pro aba cancer Ghana to your cousin here. Says some power to the classes on Pomamayo. You tell me man free ho. You find seven the shuano, you more banoa. Near the woman, are you a baba, aman? Yes, you do. One said the city, once a seven shuano, and you say a two, tia pam, near Yabano, near two yabba farmer, near two yabba farmer. Mama Tokro. I got to do such him. Anyhow. They are challenging God. We can't be the husband. Tiasi. Yeah, no more. Yeah. You know, maybe through a pantan. Tiasi. Some of the idea boat through. The bomber one no is soft. A pantan is soft. Remember, you know for the Mount Burma. Joe. No, I have soft so bad. We are there. I was parting date. The Ayayaon. I was parting date. One no crowd them when ye. Tia semini. I am fasa Burma be bafana na koda. Or your Burman so the young Burman and Eda. It's a new coastal system no at time. Maybe I'm too be awful. Amen. And you know, sir, we know about the abacon. No one to me. No. Or be only what's in the coin? I'm a showman as in year that. Me proof Ababawa, Abranti. Maybe na ye be come the be back home. Nanso onyansani betie na na di numa doso. Amen. Okwase na bapo efiri se we kire futuo. Tie ni ye, nka futuo nso de nka yema nipa bi a. Okwase akora no, obi na so tie futuo a, aboa no mo be nyansani. Metu nipa nyina afo. Na anche na Yesu Kristo aba. Ma o ma to sade onyene wo. Ma o ma to sade obo wo. And change your na nani amfa wo so onimu acha se onimu ho odachi o se Yesu mai kura odachi wo di abasai odachi kansa betumi ayo wonsa odachi ni padua ni basai anyam de nyame amfa ma wa opese wo yenti enama bebra pampa mu apa enama bebra chemfo yare ba ye won omuti hu nyina tutu etutu sa afa was me twamiti me twa sweat e say kura de me momitini bio e pese me twa dan cat oboa etutu ontwa e kura twa nti obeyi ni se dancing kra no atwera no ni nyina etu hu na say mama die we twa ni to ada ehu nyina tutu obeyi bia nyina tutu bibia wa yo me sraw abadwema and show papa ni shia amen and show boni shia amen and ye bremu ni yakono nyansani mfa na na dinim no so okwase apo se wonum nyansa che nyame ada baba no
kwasiafo bɛkɔ gyem na nyansafo anya nkwagye awurade nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛseɛ na dom ti amen